Assalamu alaikum, hormatly mekendештер жана Байтөбү каналынын катталуучулары. Бүгүн 7 февраль 2021 өзгөн мал базарындабыз. Тагыраак айтканда ушул чыга бериштеги сатып алынган реалдуу бааларды тартып көрсөтмөкчүбүз. Андыктан видеону дагы чейин биз менен бирге болуп, лайк басып колдоп туруңуздар. Дагы сунуш пикирлер болсо комментарийге калтырыңыздар. Байтөбү канча болду? Досум, 67? 77 миң сом отуна кунан. Мына ургач торпокту 20 миң сомго сүттен торпокту азыр алып чигип кетип атат экен. Сатып алынган баалар. Базар жайсаңка жакшы алыпсыз. 9,5 миң сомго алыптыр. Эне ола канча болду ака? Кайсы канал? Байтөбү 110.500 сом болду. 110.500 сом болду мына салынуу. Канчанчы баласы экен? 4-нчү. 4-нчү баласы экен мына. Ургач эркек торпогу? Эркек экен торпогу мына. 110.500 сом болуптур. Мына эне ола 120 миң сомго сатып алыптыр. Торпогу эркек экен. 120 миң сомго алынды. 63 миң болду. Боз экен. Экинчичи? Экөө бир 60 миң дейм мен. Торпоктор канчадан болду? 40тан тегиз болуптур мына торпоктор. Эркек торпоктор экен. 72 миң сомдон сатып алыптыр мына экөөнү. Сиздики канча болду ака? 59 миң болуптур мына. Ката экен. Койлор канча болду ака эне балдар? 18ден болду. Мына козулар чоң экен, 18 миң сомдон болуптур. Эне балдар. 60 миң сом болуптур. Кунан экен. Телефондан угуа берип, муну өзүн эми көрүп атам. 3300 сомго алыптыр мына улакты. Бу жерде турганын көрөт экен. Мына эшек 5 миң сомго сатылыптыр. Улагы мененби же өзүбү? Кодик мененби? Кодик менен 5 миң болуптур мына. 30 миң сом болуптур мына торпок. Эркек торпок экен мына. Тартып койчу. Канча болду таба? 14 деп атат. 14 миң сом болуп экен мына. Канчага аласың? Канчага? Bu Baytu. Tatat bu. 14 миң сом деп атасыз. İnternetten görüyoruz. 14 миң сом болуп экен. Айтарың, уй канча болду ака? 115 bin. Торпогу менен 115 миң сом болуптур. Эркек торпок экен мына. Желин караңыздар, желин да жакшы экен. 66 миң сомго алыптыр мына кунажын. 55 жуу, 55 миң сом болуптур эки кулу. Эше канча болду ака? 6,5 миң сомго алыптыр мына. Жакшы алыпсыз. Мына азыр базар өтө кызып аткан учуру силерге дагы алдыда сатып алынган бааларды тартып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Андыктан видеону дагы чейин биз менен бирге болуңуз. Ака канча болду? Ака канча болду? 63? 61 миң сом болуптур мына. Сатып алып жетелик өтөт. Ава канча болду торпок? 38,5. 38,5. Ургач торпок экен мына. 33 миң сомго сатып алыныптыр. Ургач эркекпи? Ургач эркекпи? Эркек экен мына. Жакшы. Канча болду? 79 миң сом болуптур мына. Бе, а? Бе экен. Мына кунажын 55 миң сомго сатып алыныптыр. Bunlar 34 миң сомдон сатып алыныптыр. Буга канча болду ака? Бекер берип берди. Мына саны 113 миң сомго сатып алыныптыр. Торпогу менен. Торпок эркек бургач ака? Эркек экен торпогу мына. Канча болду ака? 24 миң сом. Кисарбы? Энеси эркек, Эделбай. Эделбай энеси. Баласычы? Баласы диреше Эделбай да, эркек. Экөтең эркек. Жок, ана апасы, баласы. Эделбай экен да, 24 миң сом болуптур. 30 экөө. Экөө 30 миң сом болуптур мына. Жетелик өтөт. Акелай. Мына козуну 9 миң сомго алыптыр. Жаш коз экен. Ha. Avam alıptır. Pazar arzan mı kımbat baba? Kımbat ha? Da ulak 3,5 soma satıp alıptır. 3,5 alındı deydi. Öz ha? Bunal özü 83 ming somga satıp alınıptır. Biroq ötönday çoğun, eki dagı bar eken. Bunda çoğun mal bola turan eken da, kelechegi bar eken. Sanu kança oldu aka? 98 ming som boluptur. Torpok erkek urgatçı var? Erkek eken torpok bunda. Mına eski ulagı menен 9 ming somga satıp alınıptır. Baytыбай. Balaсын көтөрүп алыптыр. Buna balası. Balası mına 9 ming som boluptur eko. Mına 98 ming somga satıp alınıptır.
Baytuva. Boz emas ekan. Boz bey ekan mına. 3-chi balasi bo'lar ekan. Mına 70 ming so'm bo'libdir. Hozir sotib olib yetelib o'tadi. Jashni so'rayman desam, shashib ketadi. Nal erkek torpoqlar 45 ming so'm, 50 ming so'mdan sotib olinibdir. Ha. 45 ming so'mdan 50 ga cheyin bo'lib turadi. 5 o. Na sarka 62 ming, 6200 so'm bo'lib tur. 62 deb aytadi ham ko'pchiligi, 62 ming deb. Torpoqlar 37 ming so'mdan bo'lib tur eko. Erkek torpoqlar ekan. Aka, qancha oldi torpoq? Qancha oldi? 58? 58 bo'ldi aka? 58 ming so'm bo'lib tur. Qanchadan bo'ldi torpoqlar? Ha? Qanchadan? Baytuva. Qanchadan deysiz aka? Arkada gel atat egasi. Arkada yatadi deydi egasi. Kim torpoq sizmi o? Tartı otasın arı. Qancha oldi aka torpoqlar? Ha? 66 eko. Eko 66 ming so'm bo'lib turna. 48 ming so'mga sotib olinibdir. Urg'achi, hemchek haq deydi. Jelni ol ekan. Yaxshi tutib beradi. Hemchiga yaxshi deydi. Nal B 66 ming so'm bo'libdir. Ha, chetek bo'ladi. Boz B ekan. 66 ming so'm. 9800 bo'libdir. Boz. Boz o'xshaydi o'zi, ha? Tishi. Boz ekan. Erkek qulun 28 ming so'mga sotib olinibdir. Sotib olib olib chiqib ketadi. Torpoq 47 ming so'm bo'libdir. Erkek torpoq ekan. 10,5 ming so'mga sotib olibdir, bo'z qo'ydi. G'ozi 5700 so'mga sotib olibdir. Chekay g'ozi ekan. Urg'achi erkak baga? Urg'achimi? Urg'achi g'ozi ekan. Qulun 32 ming so'm bo'libdir, erkak ha? Urg'achi qulun ekan, 32 ming so'm bo'libdir. Erkek torpoqlar 40 ming so'mdan bo'libdir, eko. Torpoqlarda 40 ming so'mdan bo'libdir, uchi. 40 ming so'mdan olib hozir chetelib ketadi. Ha, 52 ming so'm bo'libdir. Chetelib ketadi. Qancha oldi torpoq o? 46 ming so'm bo'libdir. Urg'achi torpoq ekan. Qancha qoldi? 52 dedi-ku. Ava qancha oldi torpoq? Qancha 46 bo'libdir. 46 ming so'm bo'libdir. 46. Uloqni 2600 so'mga sotib olibdir. Qanday uloq ekan? Dangalugan. Tamam deydi. Alag'unachin 56 ming so'mga sotib olinibdir. Buqalar 75 ming so'mdan bo'libdir. Qimmat bo'ladi deydi. Ekona 75 ming so'mdan olib. O'ta kuchli buqalarga biroq. Kalta taylar berkinsi 38 ming so'm bo'libdir. Narxisi 44,5 ming so'm bo'libdir. Eko. Ekotan erkeklar ekan. Qancha oldi aka? 39 bo'libdir. Bunda erkek ekan. 65 ming so'mga sotib olinibdir. Chetelib ketdi. 7,5 ming so'm bo'libdir. G'oz ha? Urg'achi erkakmi? G'oz qo'chqor ekanda. Yaxshi olibsiz aka, bozoringiz bo'lsin. 16 ming so'm bo'libdir. G'ozmidanmi? Yo'q, o'zi. Qancha oldi g'oz? Ko'k xunan 75 ming so'm bo'libdir. Hozir olib. Qancha oldi va? 76 ming so'm. 66 urg'achi erkakmi? Bekemna 66 ming so'm bo'libdir. Qancha oldi? 73? 43,5. 73 ming so'm bo'libdir. Torpoq qancha oldi? 27,5 ming so'm bo'libdi torpoq. Torpoqlar qanchadan oldi va? 25 mingdan bo'libdi. Urg'achi torpoqlar ha? Urg'achi torpoqlar 25 ming so'mdan olinibdir. Eshak 6800 so'mga olibdir. Torpoqlar 22 ming so'mdan bo'libdir hozir. 22 ming so'mdan olib urg'achi torpoqlar. Qulun 41,5 ming so'm bo'ldi deydi. Chetelib ketdi. 7 ming so'm bo'libdi echki. Rossiyadan bor. Urg'achi torpoq 40 ming so'mga sotib olinibdir. Assalomu alaykum. 8700 so'm bo'libdi. Torpoq qancha oldi? 24 ming so'm bo'libdi. Urg'achi torpoq. Qancha oldi u aka? 65. 65 ming so'm bo'libdi. Bo'z degan aka? Bu qisir deydi. Bo'z to'yin deb qolibdir. 84 ming so'm bo'libdir. Direkt satayın to'yrat deydi. Yaxshi. Uyga jetida to'yit deydi. 84 ming so'm bo'libdir. 10 ming so'm bo'libdir. Bozor o'rt bo'ldi deydi. Torpoqlar qanchadan bo'ldi?
2,62,5 ming so'm bo'lib tur. Buna qo'y qancha oldi aka? 9 bo'ldi. 9 ming so'm bo'lib tur buna. 46 ming so'm bo'lib tur, erkak turpoq. Buna tekke 5 ming so'm bo'lib tur, bir qo'yga almashtiramiz deydi. Yaxshi. Bozori desin aka, yegilik. Buna 9,5 ming so'm qolib tur. Bo'zu ekan joy. So'mga deydi. Buna 46 ming so'm bo'ldi. 46 oldu mu? Yo'q, 34 Ha, 34 ming so'm bo'ldi. Buna bundan için 57 ming so'm bo'lib tur. Satib oladi, salib chiqib beradi. Aka, be qancha oldi? 60 ming so'm bo'ldi buna be. Bo'z ekan? Bo'z ekan buna be. Buna qulungni olib tur, 31 ming so'm bo'lib tur. Urg'achi erkakmi? Erkak. Erkak qulun ekan. Buna ekotek buqa turpoq. Ha. 32 dedi. Kichkinasi 32. Kichkinasi 32, cho'ngi 53 ekan. Buna yeni ola 80 ming so'm bo'lib tur. Turpoq erkak urg'achimi? Urg'ach ekan. Qancha olasiz ekan aka? Ikkinchi olasiz ekan buna. 10 litr sut beradi deb turna. Qaymog'i o'lla qo'ydi deb aytadi. Hurmatli og'alar, ejelar, buga cheyin dag'i bede uruq, esparsiya uruqni tartib qo'y deb so'ranishgan. Hozir bu yerda dag'i O'zgan bozorida porterga bunday to'liq esparsiya bede uruqlar kelibdir. Bede uruq qanchadan bo'ladi aka? 220 so'mdan deydi bede uruq. Qayertiki? Chuy. Qarabalta deydi. Buna esparsiya uruq ekan. 75 dan. Esparsiya uruq 75 so'mdan ekan. Через laboratoriya o'tgan ekan. Dokumentlari da bor deydi. Göldükü. Göldükü. Nomeringizni aytib qo'ysiz aka? 222 mini. 222 30 30 72 73. 72 73 nomerine baylansınızlar. Uşul bede uruq, esparsep uruq boyunca baylanışıp söyleşiyorlar. 75 220 so'mdan ekan bede uruq. Esparsep 75'ten. Rahmat aka, tinch bo'linglar. Hurmatli og'alar, mana kecha dag'i bu ikkinchi video ulab ketaylik uşuqali. Bu yerda dag'i bedenin 4 turi bor ekan. Baholar qanday o'tadi aka? 250'den 240. Buna Eko 250'den, buna Eko 240 ekan. Naksida 250. Buna 250 mi? Buna 250 ekan. Bu nesine razı aka? Darilangan, eko. Magnetdan o'tkazilgan, magnetdan o'tkazilgan. O'tkazilbegani. Buna o'tkazilbegani, buna o'tkazilgani. Bular darilangan bedeller ekan. Arpa uruq qancha bo'ladi? Akor 23 so'm. Arpa uruq 23 so'mdan bo'ladi ekan. Esparsep aka? Ekspaset gördük 75 so'm. Ko'ldiki 75 so'mdan bo'ladi ekan Esparsep. Nomeringizni aytib qo'ysiz bala. 777 men 777 76 76 21 21 00. 00 nomerine baylansınızlar şuluna. Haligi. Bede uruqlardagı yerde bardıq tür var ekan buna. Garantiyası menen deydi. Buna reklaması arpa uruq deydi. Kepildigi menen deydi. Nomerlerini al. Görünsün. Nomerlerde yazıp turadi. Arpa uruq bardığı var ekan. Bede esparsep. Baylanışıp görüşünüzler.